Nik uste dut espektakuloa oso ederra izan dela eta esanguratsu eta esan nahi askogaz. Pentsatzekoa. Bate jardura egon dira, desberdinak, arte mota desberdinak, kanta, musika, dantza, kultura desberdinak ere, polita. Dantzak bai, kontrastea, hori dantza, euskal dantza eta flamenkoa eta bestie modernoa, hori. Ha sido un mestizaje muy bonito. Eso es lo que más me ha llamado la atención y me ha gustado porque eso muchas veces lo ves en fiestas o por ahí porque la gente se enrolla, pero aquí ha sido un poquito como más preparado, pero la idea es la misma al final, ¿no? Es decir, tú bailas así, yo bailo así. Es esa música de fondo que se oye cuando han estado bailando, sí que es así como de fuerza y la verdad es que me ha dado que pensar, ¿no? Me parecía a veces como que es la fuerza de la naturaleza, veía los bailes como que eran árboles, como que era, no sé, eran muy potentes los mensajes que estaba trasladando el baile y la música de fondo con mucha fuerza. Nire guztia eta asko flamenko eran eta euskal dantzan egindaben harina. Hori asko guztia eta. Gero be bai, Kalamaron abestien eta egondan performance horri oso inklusiba hori be oso unkigarria izan da. Apur bat, espresio ezberdinak, ez? Bai artean, musika, abestu, txalaparta, eta hainbat gauza, baina era berean balore ezberdinak, ez? Hausnarketa egin dut euskal kulturari buruz, eta honek daukan esanaiari buruz, eta oso pozik. Dibertsitatearekin edo, pizkat hausnartu dut. Dantzan bere dibertsitatea asko dagoelako, eta hori ikusi dut baita hemen. Nik beti pentsatu dute, personen arteko desberdintasuna, hain da txikia, desberdinenak ere berdinegiak direla. Horixe ikusi dut. Sentsazioa, askotan gauzek desberdintzuten duzara pilo bat, eta azken finin oinarriz berdina dela. Bai, nik uste dut honek eraten gaitula egoera oso argi batera. Hemen bizi garenok eta biziko garenok batez ere ezberdinak izango garela, baina bat egin behar dugula. Ikusten dut, ari direla jente asko, gazte asko, sortzen gauza batzuk, zer berri, bale? Ni ja beste belaunaldi bateko naz, antxinakoa, baina posez betetzen naz, errelebu emoteko pres beti. Batu zaite kultura desberdinen arteko uztarketa hori, eta nik uste dut hori dela euskaldunok historian zehar egin duguna, ezta? Hemendik hainbat kultura pasa dira, hainbat herri historian zehar, eta jakin izan dugu kultura eta herrietatik gauza honak atara, eta baina gureari eutxi bai, ezta? Hizkuntzari eutxi. Desberdinari lehenengo errespetua. Eta bigarrena, konturatu eskarela hain desberdinak. Ez errez.